twarangiza tukaja ku rugamba tugasangayo FARDC, FDLR n'abari abarundi, kubera twese iyo tugiye ku rugamba twese baraducangaga, FARDC, Wazalendo, FDLR, twese baraducangaga, twese tukagwanira hamwe. Aho twajaga tugwana twatsindaga ngarimwe mu kwezi, ahandi twaje kugwana tugasanga batwiteguye bakatwirukangaho. Ingomere twageraga aho ngaho habaga ariho ambulance ya gisirikari yataga ibajana mu bitaro by'Igoma hando bitaga Isebeka. Ibi ubuzima nahuye nabwo muri Kongo ni ibibazo bikomeye cyane. Bakaba baratubwiraga yuko tugomba kurwanya igihugu cyacu cy'u Rwanda, tugwana nayo mu vetro bayishinja ngo niyo ngo abanyarwanda batugwana nabo. Arangije bakaje batubwira ko tugomba kuja turahura n'umuntu ico afite tugakimwaka kugira ngo tubone uko tubaho ku buryo twabona ngisabuni cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye. Niho twaturutse tuvuye, ariko haracari haduye nyinji abanzi b'u Rwanda ndetse abana b'abanyarwanda bakaba babashuka bababwira ko baramutse batashe bakavariye bakagera ku butaka bw'u Rwanda babica. Hariho uwitwa Rangunda ariwe Kibongi, niwe komanduriyo kusemusi na FDLR, akaba avuka hano mu mudugudu wa Camabuye. Hejuru tena hari y'idefense yacu, hejuru y'idefense ye akaba ariho uwitwa Njimimana Eric.